turasaba kandi Ndungutse Claude na Ingabire Uwase SP batambuke also to step forward. Hallelujah. Amen. Tunejejwe no kubiba hano imbere y'amaso y'Imana. Imana nishimwe. Amazina nitwa Ndungutse Claude, fiancé wanje bamwita Ingabire Uwase SP. Dufite ubukwe tariki 21 z'ukwezi kwa 12. Doti izabera hari ahepfo Grace Deus. Hafi hari na gereza. Ni minota 3 uva hano, ni hafi. Umuhuro wabera uzabera hano mu rugo. Nituva hano mu rugo tuzokomereza hariya nyine Grace Deus, ni hafi hari kuri gereza. Azaba ari umuhuro wabera uzaba bimeze neza. Turabatumiye kuza kwanyu n'inkunga ikomeye, bizatunezeza. Imana ibamugisha. Ni kamyo yari yagoye mu muhanda bakuyeho. It's been causing traffic jam. Deko teje jam si cyane aratarabikamye. Okay, urakoze cyane. Tashimwe. Nitwa Christian Irunga, fiancé wanjye yitwa Mutezinka Ange. Dufite ubukwe, twifuje kubatumira mu bukwe dufite ku cyumweru tariki 15. Gusezerana imbere y'Imana bizabera hano muri Foursquare. Dote na reception bizabera ku Gisozi Romantic Garden. Turabatumiye muzaze mubane natwe mu birori byacu. Imana ibamugisha. Amen. Mugenzi we. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Nyiraminani Denise, fiancé wanjye yitwa Kalisa Fisto. Dufite ubukwe ku itariki 15, ni ku cyumweru gikurikira. Dote na reception bizabera Queenland Park ni Kanombe. Gusezerana imbere y'Imana ni hano saa 8. Kuza kwanyu n'inkunga ikomeye n'umugisha kuri twe, murakoze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Rusangwa Samuel, fiancé wanjye yitwa Nyabageni Soleil, ntago yabashije kuboneka. Dufite ubukwe ku itariki 21 z'ukwa 12. Dote na reception bizabera Kigali Parents. Hanyuma gusezerana imbere y'Imana ni hano. Turabatumiye kubana namwe, bizadushimisha. Murakoze. Amen. Murakoze cyane. Eka tuzamura ibiganza byacu tubasengere. Let's raise our hands to them and pray for them. Uwiteka Mana nyiribihe, Heavenly Father, turagukunda. we love you. Uradukunda cyane. Just like you love us so much, twereka ibyiza umunsi ku munsi. you show us your goodness daily. Uduhindurira ibihe, and change seasons. imitima yacu kanezerwa. Our hearts are happy. Tweretse abana bacu, We show you our children zatangiye mbere, that have begun this process, wabanye nabo, and you've been with them, aho bigeze, and now ukomeje kubana nabo, continue to be with them, aho bigana, and after this, turakwinginze ngo ukomeze kubana nabo, continue to be with them uko babyifuza, as they wish, uko babiteguye, and prepared. uri Imana duhamagaye, You call upon you ubizemo, that you be part of it ubiyobore, and lead. uko bakuraritse mu bukwe bw'Ikana, As you were invited in Canaan urahagera, and you arrived, wakora imirimo n'ibitangaza, performed niko miracles. natwe tukuraritse mu bukwe bw'abana The same bacu. way we invite you. Ibibura Whatever is missing, uziyerekane, manifest izina ryawe yourself. rishimwe muri byose. May your name be glorified in Bwa Yesu mwami wacu. the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Murakoze cyane.
Thank you. Word of God. Book of Ephesians. Abaefeso n'ibice bibiri. Ubuzima ibimera byose Imana yamushize mu butaka. Ubuzima ibimera byose Imana yamushize mu butaka. Ubuzima ibimera byose Imana yamushize isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana itunge isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana tuzahura isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana
Mana we nagufite nta buzima nundeke we nundekure mana we nagufite nta buzima sinabaho tundekure mana we nagufite nta buzima sinabaho tundeke we Jacques Sente tu sene que existe. Hallelujah. Dio. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twebwe imiti mirabihamya ko uri Imana igira neza ihute musa. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twebwe imitima irabihamya ko uri Imana. Amaso yacu Dio wakoreye imitima
reka Joyous bicare ariko mukanya muragaruka. Joyous ntimujye kure hano haze bagisira imbere baki ngiye kubongera iminota 2 ariko amateraniro ameze neza. Hallelujah. Twazamura ibiganza. Let's lift our hands. Twese iteraniro twese tutarangaye. Tuzamure umwami wacu ibiganza. Let's lift our hands to the King. Hallelujah. Hallelujah. Amateraniro ameze neza cyane. This is a good service. Ndifuza ko tugenda intambwe ku yindi kandi intambwe tugezemo tuyinezererwemo. Step by step and every step we are to rejoice.
buriya mu materaniro umuntu agira akantu kamwe cyangwa tubiri tumufasha. In service you have one or two things that are going to please you. Nturangare. Do not be distracted. Akantu Imana yakugeneye muri iki gitondo. That one thing that has prepared for you, may it not pass you. Ngiye guha abavandimwe iminota 2. I'm going to give nta them 2 komanteri, minutes. nta ndirimbo. No comments, Musabwa no agiye songs. gukoraho, musimbuke, mubyire umwami wacu. Let us dance for the Lord. Hallelujah. Twagiye. Thank you.